we gotta get mango, bro. What do you think? Mango. Still watermees. Banana. Well. What do we have here? Me raivisime just Lemonisse. Meil ei ole administratsiooni ja me ootame. Me võtsime meie karbsid juba sisse, või noh, ma võtsin. Sellest peaks saama hea pank. Ainus asi, et siin ei ole prügikasti ja ma ei tea. Ma näen paika kodud, kui ma kõnnin. Banaani kohe. Yo, what's up guys? Täna me oleme siis Lemon Gymis ja me proovime siin erinevaid masinaid, mida taskujõusaalis ei ole. Ja video lõpuks me saame teada, et siis kumb on parem jõuks. Let's get this! See on siis meie esimene masin, mida taskujõmis ei ole. See on siis nagu niimoodi eest tõmmaldada. Pull down, aga nagu mingi teise gripiga. See on nagu veits rohkem focused. Ja see on nagu siis seljale mõeldud. Kuna meil on täna pull day, siis me teeme enamusharjutusi seljale, aga me proovime ka teisi masinaid, mida me ei ole näinud taskujõuksis. Let's get our sets in. Üks pluss on see, et pleitid lähevad väga easy. Äkkidesse on midagi üle, see on nagu väga slaidivad. Täitsa norm. On? Yeah! Lemon Gymis pole mingeid nagu piitsa masinaid, nii et me peamegi tegema dumbbellidega endale lihtsalt tavalisi kõrne. Aga nüüd, kui me tuleme siia, vaatame nende dumbbellide kvaliteeti, siis need on esiteks erinevad, nende suuruste vahe on 20, siis tuleb 20,5 ja siis tuleb kohe otsa 22,5. Nii et see on väga confusing. What the Sigma? Ja ma ei tea, need on suht rastid. Need on mingi kummist, mingi Robert A, nii et nagu, ma ei tea, vaatame, mis saab. Hitib nüüd seti. Basically, me jõudsime järgmise harjutuse juurde. Teine selline harjutus. Selle nimi on siis Rose, on nagu kui keegi ei tea. See on liigutis nagu row. Täpselt samasugune asi on taskujõmis ja me oleme selle ka teinud. See on natuke teistsugune, natuke kokku pressitud. Ja noh, eks me proovime. Me lükkasime peale juba 50 kilose warm-upi nagu.
see on meie warm-up, see on selline plate, mis kaalub 50 kilo on ju. Tasku džimis oleks pidanud nagu mingi 3 pleiti eraldi sinna panema, siin on easy vaata, võtad ühe suure ja ongi olemas. Alustame setiga. Tervist, ehk siis täna on day 2, mitte one day or day 1, aga nagu day 2 or day 2. I don't fucking know, mis ma just ütlesin, aga siin ma olen, me teeme jalgu täna, on ju. Noh, vahelduseks selline jalapäev, vaata, me ei skipi jalgu, eks ole, meile sellised. Ja siin me oleme, me teeme praegu extensioneid. Ja no, mis ma nende kohta öelda saa, et mingi old school machine on ju. Nende tugi on hästi imelik, paneb su jalad valutama. No aga jah, mis seal ikka, valus on, aga noh, jalapäeval peabki valus olema, sa pead nagu kogu aeg valu välja elama. Nii et noh, teeme paar setti ja ütleme viimasele pikki. Ja põhimõtteliselt meil on siis siin lying down leg curl machine. Oho. Ja see on parem kui taskus. So far, yeah. See nagu fiilib väga hästi hamstringis. Isegi kui ma sain ennem squatist fucking krambi hamstringile. Yeah. Squatti me ei filminud, sest squat liiga väike nagu, you know. Ei, squat on täitsa norm minu arust bodyweighti kohta. Ma varsti bench'in enda squatti, aga ma ei räägi sellest nagu. No, ma ei ole nowhere near kuradi ma enda squati bench'ing saali teha. No jah. Aga jah, see on nagu perfektne masin. Davai. Aga tahan. Alusta setiga. Water. Naa, ja on ka sportswater. Yes. Basically, me saime 3 tasuta trennipäevaga lisaks ka tasuta vee, you know. Me saame iga 45 minuti tagant fillida endale Vitamin Waterit, you know. Yeah, Vitamin Water. Sellel on nagu mingi zero suhkrut ja kõike seda, nagu hästi palju suhkruasendajaid, mis on nagu suht okei, ma ütleks, kui seda väga palju ei ole. Ja maitseb käsitleks hästi, you know. Võrkalt teha lift ja. Yeah. Basically 36. 36's. Siin on nii massiivsed 36-esed. 5 plates, bro. 36 kilo. Hakkame seda reppima praegu. Incline dumbbell press. We'll see about repping, aga... Easy bass. Peamine asi on, et ma ülesse saaks selle. Yeah, easy. 30-ga tegelikult ise nagu ülesse saada. Ma aitan siin mees. Trust. Kolmas päev ja meil on back and chest ning me tegime just incline chest pressi
Dumbbell press, actually. Dumbbell Yes sir, yes sir. ja Mark tegi 40-ga fucking 80 või 89 reppi. ma tegin lõpuks 36-ga ka reppideks 5-ks. Banger, dude. jah, aga nüüd me oleme siis low road'e juures ja see on nagu suht sama, mis seal taskus, aga veidi parem on selline grip. Yeah, basically hitib lihtsalt mingi middle back ja Yeah. let's see nagu. Go with the money. Yeah, let's see. What's going on today? We gotta break away. We got a problem and I think it's gonna make us go down. They think we're all the same and always we're to blame. For shit I think is lame. It's time to stop the game. I think it's time to pay for everything you make me say. Yo, wanna single say fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Yo, wanna single say fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Yo, wanna single say fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Yo, wanna single say fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. What's going on today? Why must it be this way? We're going nowhere and it's still not think they need to bow down. They think we're all the same and always we're to blame. For shit I think is lame. It's time to stop the game. I think it's time to pay for everything you make me say. Finish your exercise for your, back muscles. It's like pullovers. It's Lat good. muscles, bro. Good for your, gives you a good pump, you get a good stretch. And if you do drum sets, it's really nice, you get a good feeling and good pumping. Very, very many gates. It's like, let's start off with the set. Bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now rocking with Will I Am in Britney, bitch.